Uba reaching Sun Siangshai, Uramba, the East Giant Hills District, Ubaladeb Banbo hadu lightly RTI, Akabede but Kipos, Niki Kam, Kibalai, had DSC East Giant Hills District, Ulapenpa wa Jingsnow Pala, but Snowlingo Shikade, Namarka Jingkyntait PIO Manish Kumar IS, Ubade Le Yikikai Pot RTI. Utai urangpa ubabu RTI mentasi ulelet ban botin ya ka RTI kabalai kaba ulabu nadu kalai peiterek unaitung arja absan akaba yadei bat ka kambalan kapos demonstrator kaba pelong ya ka interview menta kasngi ulong baya kani ka interview ru lakhat pelong menta kasngi dailing ba ka jingbo RTI jongu bat kani ka di kapos kaba nadu usnam arajar kat kendai ya ke exam interview ru la pelong ha office DRDE ha office deputy commissioner long ru baya ka RTI kaba ar kabalabu nadu shwa kate ka RTI kabalai ya kani ru uba Siangshai pat shimna yo priang ya ka kaipon ni jubab ban ula berngam ban ong bahalor ka RTI kaba ar dan kam shu menlet ya kandu yanu Henry unlet ban bo no da ka jing ujor ki bor ki bakham shalor shu haba ya kandu bat ki bawan yele ya ka ne ke exam interview ha ka be dei bat ka post demonstrator ka ba kat kum ka jing ban bana ne ka notification ka ba pen mi men ha ka tayo balalen ka mi ka ne ka notification ru dei na mar ka jing bo din jonga leng ba ka RTI di ya kani ka post bapen ya exam mentasi kani ka post ka basa teng ka ba nadu usnam arhajar khat kendai ngayo jing tip ru pa ya kani ka exam interview la pelong office DRDA office DC kinong wan interview kia thu pa ki claim yo kanu ka jing tip ka balong official Henry ki shiyo jing tip pateng lingba ki parlong kani ka pen subajur ba iman kaladon ke jingpen krea na ke benta ki brio ba ki lamut ban tap kam ben rab uba ar Siangshai ke citarik yang September adar pausan na kam ke jing boden yang ay ke RTI ko de file kam de tip ba ka to la lately ke RTI de file hawi to ke konkret kam yang ke DSC East Giant Hills ke neges ni wan karpang wan benta ka third RTI hakku ada de bo nado ka le hawi tarik Julai adar pausan kamaman ka teni la citarik September tapi mudakut ya ke tegas stipulated time ko PIO atau information yang te hawa wana chini cha DC office hawa perchang ya chambo PIO sedang nongkong ong la ya chama ngawa gadiling assistant da kerpa itu PI yang ya chambo o te udah mi uca naga kamra yang o ya kelamu yang te da penyo ya o to ngawan halor kani ka third RTI ko da le pawitari Henry hagajingnya chambo o wan to omus nawa ya chambo gadiling assistant ko da prepare information ga oma kamnu itu pa bisa nga kwa o tip information dari dine la ni umpu de snau pala ba to kamnu diu PIO wa kwa wanu ong wa ba ke ye nu bo pia gani te kwa mut who I'm going to ask the PIO wa who prepared lane who is preparing the information if not him as a PIO te hadin tewan dalai chairman o kata dealing assistant one poite onggo ngam tip ye chapang kete information em de go nga da em go tipsin ka u ba kete onggo chaudisi kamu ite em chau charman hawo PIO uang ye chamba ka dealing assistant hadin ka timpa yung ka dealing assistant ye chairman hadin jangan makla phone go chau PIO the onggo ye chairman UDC why should I meet DC because he's not concerned authority to provide me to PIO he te kamu ite now PIO cha dealing assistant na dealing assistant sa ke chaudisi what is wrong here in the district administration especially on the functioning of the DSC ko arwan hawa perchang o ulai hawa ya chama wakini ki ko one appear ya kani ka personal interview hayo to one kani ka post demonstrator JR1 halor ketai ke notification ko pen mi kinin ti yaw ko mi kini notification to lemba ke jimboden yang ay ke RTI te ya kani ka post ko him personal interview kini to ko sa te na to arajar kende ko
advertise ki ke recruitment process ajar pawi ajar pawi le ki sa ten ko post ki we dep personal interview keni hadin wa file RTI yo hadin wa bujing kli ki sinu keni information haga jok ke met penmi ke jing penbenang tahu percang o kli na kini ko wan appear ya ke personal interview la men chwa ke personal interview kat wa man le yang negdi asi penman me ki hakni DC office tang ne wan penman ki cha ke di RDA tekan wati bawa ke dealing assistant am ko chta la ya chema kai tai te yo kalat ya chem do kerpa je kita ko appear ke personal interview ma hoy ya klam chem wa phi ya klam wa phi to ngaw file RTI te mi keni ke post tang ki hoy bai the clear ya ki kam ke jing pentip chaki emi ke officials communication ko pentip ki wa to na to arjar khat arphaw wi te dijuman bru te dang meling mo te kam tip ki ko bor la kam yong em ko bor ko bon la nan ko wi ko bor ko yo ko salat ko wa mi keni ke notification tahu percama clear kita ko bor ogi im tv em wo pentip ki para lok ko mut warok kina pedi kini ki kan yang mut wom tip ka nu mut ko pentip ki yeng man boy jing suba boy emile da pen krek ki wa ki bru ki yong ki tap krek di mana keli em ko om pentip ki em ko om man iar tip i wa tip ki wa pentip ya ki para lok ko wasna pla bha to akajing ya chem yo PIO Manish Kumar kamu IAS upaya ke SDO sadar kuat how keli o ya keni ke RTI sir please respond to my RTI. I'm surprised I don't know much about this. I'll ask him. Then who is preparing the information if not under his authorization? Ko pela chuchu anu snawa ila ngau chondor ya kini ke application yung nga. To ulo ya me kini to ila o ka file to ha om ko. If he needs to see this, he can ask his assistant or anyone from his department to provide the file to him, and he can always see that what do I require. So now I'm surprised. Who is really preparing the information for me if not the PIO? Habe dia berka reply Namaria ke second RTI ro jubab yang hadap ni kesni ko ada palat te I'm going to take the next stage to a higher level how it talk ni ka application ko yang ngam kam dia chemoki woro nga uhalai ke next stage tapi no ya kan ni ka benta kum your information